Bisa-bisa muncul deh. Boleh. Woi. Saya tuh ini kata menit itu kan buat trotoar apa nih? Lihat si mode para tom. Ya Pak, udah lagi Pak. Oh bangsikan Pak, minta Pak. Rokok Pak. Kang dala keringking setuju Pak. Seket Pak, biruan gue Pak. Dala potong Pak. Ya Pak, si Budi Pak, Pak.